malanga tongi pau. Ini vai aso talua nei, ua whaasala wa ini whaamatalanga, whaamalulu. A minista e tō lua ile atonu. Ona onisi o afianga i le whaasolonga o au malanga mai seina. Tau wala mai malanga tu sao, ma ua o manatu ai, e te tau ana whaisi whaamatalanga, whaaminista i le nei tau. Ole masino o me, whaasolo mai a Iuni. Na taunu mai eini malanga tu sao, chartered, e lua mai seina, e au mai ei Tagata Tafafao mai. O le vai le lua se lau le tolu fulu e le tolu se lau pa sese o malanga nei. O le nei tapenanga, o se au nanga se company tu maoti, o le Travel Focus, Hong Kong Limited. I le whatinonga o le atau mawhainga, na langa ai finangalo o le atunu. I le tu maoti o Turisi, Tagata Tafafao mai. E whaasanga i le Pulega o Tagata Tafafao mai, i le matala, mamanino, le whaawaina o le i tu ai ngā pisinisi, ma le maitawina, o le whasoata i tu sao, o le Travel Focus, ma le Samoa Royal Tours, e au noa ma le awa noa nisi pisinisi a ngafa ma le avea ino Tagata Tafafao mai fafo. I le Malaysi ua whesilingia, le angawaa o le Samoa Royal Tours, o se company whatua lima vai aso talu ona le stala, a o e o le company o alo o se Minister Kabineta. O le isi langa o finangalo o le atonu, o le taufia lea o le waa, mai sale le longa, mo i tula e whaa, ona o le tālia o au malanga Tafafao mai seina. I le Mataupu mua, i le vaenga tū maoti, o Tagata Tafafao mai. Na whai le whaasalalaunga, a le company Travel Focus, e whaamalama o malanga tū sao ia, o le whainga whaapisinisi tū maoti, ma ele ai se afianga whaale malo. Lau whiunga o te whaapi atu le whaasalalaunga, i le pepa le nei. I le whaasalalaunga, ua whailoa mai ai, ua au tausanga o tā pena nei whaamoemoe. Ma laulau mai ai ala tō ngā ruenga sa whai, e faalauiloa ai Samoa. O ia faalauiloa, sa la tō whatupeina, ma sa awa ia tu iai minista, ma sui o Pulega o Tagata Tafafao mai fafo. O loo tau ai foi, o nei tāpenanga uma, o se vainga tutu mamau, ala fionga ia la uli mali atoa, le watea pula teivao. Ma, o le tōwhia o le Royal Samoa Tours, e vaia ma fe aveai au malanga mai seina, o le lātou lava filifilinga, ona e iai le lātou whātua tuanga i lea company. O le Mataupu lona lua, o le tauwhia, o le malanga o le waa mai savai, e tālia le au malanga mai seina. Ua atangia ai, ua whaini whai unga whapitoa, e wha solo ai le au malanga mai seina, ai ua le whai vai, i le mamalu o le atunuu, pe malangai. Ona, o le langa au fina ngalo le atunuu i Mataupu nei e lua, e a fua ona au malanga tu sao mai seina, ma ua whaasala lau foi, whaato e senga le minista mo le Pulega o Tagata Tafafao mai, ma le minista o ngā ruenga te tele ma whlaua inga. Ua o manatu o te tau na whaise whaamatalanga, Fa'aminisitā, e pofola ai nisi o i tūtāua i malanga tu sao nei mai seina. O malanga tongi pau tu sao, e malanga mai e Tagata Tafafao, o se laasanga fou mo le vaenga tū maoti o Tagata Tafafao mai, the tourism sector. O le malanga mai o Tagata Tafafao mai seina, o se maketi fou lea,
mo le vaenga tumaoti o Tagata Tafafao mai. Mai mawhai ona o whape atu, o se la sanga lelei, mo le whaatupula ia o le Tama'ita'i o Samoa. I le whaasalonga le travel focus, lea ua whaapi atu le nei whaamatalanga. Lea ua whaamafa mai ai o le tau mwhainga le nei, o se whainga whaapisi nisi tu maoti, mai ele ai se afianga o ni tupe ale malo. O loo au mai ei foi, e talu mai le luafe se fulu wha. O la tau whaipaanga ma le Pulega o Tagata Tafafao mai fafo, mo le faalauiloa ina o Samoa i seina. Lau a fionga le fonga fitalai, ma le mamalu o le palemeni. E ui o se Mataupu taupisi nisi tu maoti. E iei tafa, e fesota i ai, ma le malo, i Pulega ma au nanga ese. Ma o te fia oto atu e whapea. O le travel focus, na tō fia e le Pulega o Tagata Tafafao mai, e whaima company e faalauiloa Samoa i seina maasia, i le amatanga o le tausanga nei, mo le ono masina, a o loo whaanga solo, le whaasalauina o le avanoa, mo se company, e faalauiloa Samoa i seina maasia, e peifo i o isi sui faalauiloa, i isi atunuu, ma isi tūlanga. O le travel focus, o loo taulamua i le tāpenanga o malanga tongi pau, charters. E o mai ai Turisi mai saina. O whasalonga uma o nei malanga, na fua mai lava i le company o le travel focus, e au fia ai ma le whapea mai, o vai aso uma o le a whaatino ai ia malanga. Ua toa malanga nei, i le mai ai o le malanga lona lua. Ona o le tūla fono o malanga o vaalele tongi pau, e na o le lua vaalele e whaatanga i le masina. Tasi la lea tafa, e fesoota i ai, bisi nisi male malo, ole tūla fono. E fōlinga mai, e le imana malama, le travel focus i le tūla fono, ona ua tau fia ai ona sau le vaalele, e toe whaafo i saina le au malanga lona lua. O malanga e lua e whaatanga i le tūla fono, na whaitau i le ulua i malanga mai, ma le malanga toe whaafo i o le au malanga mua. O le malanga toe whaafo i mua, na au mai e le au malanga lona lua. O le vaalele, na fuafua, e toe whaafo i e le au malanga lona lua. E tolu i e vaalele i le masina, lea na tau fia, ona o le tūla fono. Ona ua toa, le whaangasolonga o malanga nei, ai maise o le whaaunu ua o pasese e lua se lau mo na tupu i Samoa. Na whaatalasanga mai e loa le company o le travel focus, ma le Pulega o Tagata Tafafao mai, i le matanga ruenga o le vai fafo. Mo se pēmita whaavao malo, e whaatangai le lele mai o le vaalele, e toe whaafoi le au malanga lona lua mai seina. E ui, o ia i tu ainga pēmita, e le masani o na avea mo malanga whaapisi nisi, ai ua whaamatu watu i lunga o le vainga mo tangata o le a fia. O le tafalona tolu, e fesota ia i le pisi nisi ma le malo. O le iai o ni whaia mani mautofi o le malo. O le ua manino, le whaasalaunga a le travel focus, i sa lato so tanga ua leva ma le minister o whatoanga,
Ma ua whaalia foi, e pule lava lātou, i le filifilia o kampani Samoa lātou te ngāli lue whatasi. Lea e iai, le Samoa Royal Tours, o se kampani a alo o le Minista o Whatuanga. O te toe whatulanga atu tafa i e toru. E whisota i ai le kampani o le Travel Focus, ma le malo. Mua, o le Travel Focus, na tō fia e Pulega o Tagata Tafafao mai, e whaima kampani e faalauiloa Samoa, agent, i saina maasia, i le amatanga o le tausanga nei. Mō le ono masina, a o whaanga solo, le whasalauina o avanua mo kampani, e fia avea masui aloa i o le Pulega, e faalauiloa Samoa. Lua, o tūla fono, e pulea ai, fe malanga inga o vaalele tongi pau. Ma le lona tolu, o whaia, ale Travel Focus, ma mautofi o le malo. Lau fionga le whangtalai man malu al Palemia. O se vainga le malo i le nei Mataupu o malanga tongi pau mai seina, e talia, masapasapaya i lona au te tele. E tele whamanuianga e tau wala mai ai. E le fia tau mia, foi, le whamaite, o pisinisi fou i to tonu o le atunu. O te fia tau tala pupu i le kampani le nei o le Travel Focus Hong Kong Limited. O se kampani e le stala i Hong Kong, ma e lua ana matata o lo tau ave mo Samoa. O le sui alo ia o le Pulega o Tagata Tafafao mai fafo, e whaalauiloa Samoa i saina maasia, a o se kampani foi, o lo tau la mua i malanga tongi pau mai saina, le ana amata i le masina o me. E malo si lava le una ina o le fuafuanga mo malanga tongi pau nei, mai e ui sa fautua ina e le STA, le tau fatuai te isi, ona i le o lava saunia o tātou wharitani malo moni malanga te tele, ai sa fatau nupea. O le Pulega o le Pulega, ma le tātou malo, ina nei le lei, le talinga o malo nei, o na whai lea ma pona o Samoa i tala ave, reputational damage. O le whautangia, e le Travel Focus, o se tu alalo ale Pulega o Tagata Tafafao mai fafo, e te siringi ai lona anga wha, e whai maso o upu faalauiloa mo Samoa. I le tūlanga fo'i o se pisinisi ua ulu fale mai i Samoa, e atangia i ana whaasalalaunga, fōlinga ua ia te i la tōni anga vātu pito, e ta whiri sauno ai, i ni ana ngaioinga ma mea e whai. Lea laua ta oto lape o le tau mwhainga le nei. Langa afi na ngalo le atunu, i le tū maoti o tangata malanga Tafafao mai. Whai ti o le atunu uwhi malangai i le bao motu. Muta whafua sei whai ngā malanga, ona o le muli ta ia o tū la whono o malanga tongi pau. Whafua se ia isi tu tino le malo, e tau fo ia ai le awhianga o tanangata malanga mai seina. Upu ia, mautofi o le malo. Lau whionga le whangawhitalai ma le malo o le Palemia. E le mama ia te o le taitai o le malo, le awhia o Fa'aminisitā i le Mataupu nei. O Pulega le lei, good governance. Se tasi le o poutu, o pou e lima o le anava o le vaenga whaupu whai, o le whatuatua i le atua Samoa o tasi.
O whaia le minista o whātuanga ma le travel focus. Po tangata o lea company. Ua manino mai a lātou whasalalaunga. Ua whaailoa foi e le minista o na alo e ona le company lea e ngā rurue whapaanga ma le travel focus. Lau e whiunga le whunga whitalai. Ma le mamalu o le Palemia. E le o se mea fau le iai o pisinisi a whaipule. Ai peitai i le umia o tofi whaale malo. O le whainga whawai. E solo muli ese whaipule mai a lātou pisinisi. Ai tau ave a inga ma ia wha mautino ai. Le tu uma vai o malo si anga o tofi whaale malo. O le vasenga o whaipule po o minista. Ma la tau whaia whapisinisi. Ai mai se ia le whaonga ina tofi e sa ili ai ni whamanuianga mo la tau lava.